Korkma. Kıldın mı? Hem korkpay kıl. Kılsa, kıldın mı? Hem korkpay kıl. Başladın mı? Ayağını taştayım. Bir kadam koydun mu? Arjağın korkpağın. Antkeni sen Kuday Taalanын jardamı var. Eğer ekancı olsan kılba. Antkeni sen жүрөгүңдө эмне бар экен? Korkunç var. Korkunç var adamlar hiç kaçan iyilik jete albaydı. Oşonçusu ben korkuştu için. Sen adamdan da korkpa, jinden de korkpa, 3 tamga dep tergebeyli koyanı içine. Korkpa, jaşoodan korkpa. Jaşoo özü ушундай нерсе. Океанда толкун сыяктуу. Толкун ортосунда чоң болот. Бирок аягындачы кичинекей эле нерсе келет. Ал башындагы толкунчу чапса деле сен жээкке чыгасың. Ортодо толкун субханалла ушундай чаба турган чөгөсүң аныгында. Бирок сен башын эле коркуп турган болсоң, ортосуна барып эмне кереги бар туурабы? Ошон жашоодон коркпош керек. Жашоодо ооруп калгандан коркпо, жашоодон кедей болуп калгандан коркпо, сени тыштап кетет деп коркпо, сен жашоосу буга жетпей калам деп коркпогон. Анткени тагдырды билбейбиз. Бүгүнкү ушундай нерсе.